Yelhoumee Kanba Numit amadi Iramdam Ngakpa Numit haina Private Schools Development Council Thoubal District nasu Thoubal Haukha Sorarel da leiba Peace and Freedom Academy da Thouram Pangthokkhre. Thouram aduda Private Schools Development Council Thoubal District ki President Jotin Salam, Secretary Suresh Mangang, Hanagi ex-president KH Menjor Mangang, Dr. Ningombam Ranjit amadi B. Surchandra Sarmana chingba kayana sarukiyaduna Kanglup ki irang asida laikhidraba Ataubasingi mafamda haikat lekat tamduna amadi minute ani tumina leptuna awaba amadi ikai khumnaba utki. अखोगी पुकनिंग दा अखोगी ईद चेल लिबा लू तोंग दा चेल लिबा ई सिंगसे लेजब खोदि अखोगी मखोगी दमक दा कोई कठोक कम थोई हाइबा वाकलोन मदुदा ngасidi प्राइवेट स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल ना हाइबा उफम रसदा कोई हाइकप लक तंबसे पंथक चलन ngasi galona na अखोगी अपन बकन बेंग सिंग बा अखोगी मैतेई सिंग हिमालय मा असिबो अंदबो यादि हाइना हवाई ना पंथा पी खबा अपन बसिंग अबु इकाई खमना बुक कोइना Nakoy Thawai Mayan Singa, Mapuga Lake, the King the Chicken Lake, Minamuka, Namzaba, Haylay Kundam, Katsabasida, Sarudami, Punamuku, Kai Kucheli, Sibila, School Committee Subu, and I let the Halabu Panducheli, Haramasi Hotel. I will ministry, Sadi, Lava Hawasida. Lan asina malam undina thawai na pangthapi laba atau wasing adugi matham da ikai thunda hukut poina mayam naktan tumina le bugi minang tang tumina le bugi tanja adalau jege